биздин өзүнүн оокаты чыган инсаны, канчалаган инсандын бул жашоодогу өмүрүгө Аллах Тааланын өкүмү менен себепчи болгон, мына биздин өмүрүбүзгө дагы себепчи болгон ак халатчан аруу тилек инсан Асамидин Мариповго сөз беремин, урматтуу палвандар. Колуңуздар келсе бир кол чаап коюңуздар мына ушул инсанга. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon xalq. Hozir shu butun Qirg'izistondan qo'shnilar respublikadan kelgan qo'noqlarni bugungi cho'ng jiyim bilan sizlar qutlaqlaymiz. Iltimos bor, rizq bor deydi. Bugun sizlar iltimos rizq kechdi, bir cho'ng jiyin o'tkazasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa shu mamlakatimiz tinch bo'lsin. Mamlakatimiz gulda o'ssin. Shu qo'shni mamlakatlar bilan bu mamlakatimiz yaxshi bo'lsin. Uyimizde daima yaxshilik, to'qchilik, molchilik bo'lsin. Baraka fayz bersin. Shu tarbiyalayotgan bolдар qizlarimizlar bardigi tereң bilimli, imonli bo'lib, kelajakda Qirg'iz yurtchiligina shu salom qo'shgan yoshlardan bo'lsin. Prezidentimiz hurmatli Sadir Nurg'o'zayevga, Qirg'iziston bilik organlarına da shu yaxshilik tilaymiz. Bugungi jiyin yaxshi o'tib, shu bir-birimizlarni s'iy hurmat bilan uzatib, qo'shni qirsiq bol bo'lsin. Shu yaxshi so'ylarni qilib, xohlasa endiriz shu oylarda, shu kunlarda dağı ko'p shu uloqlarda birga bo'lib, Xudo xolasa sizlarni Alloh qo'lida barimizni yaxshilikdan uchrashtirsin. Amin. Allohu akbar. Çok rahmat. Elinizden de hurmatlı polvonlar. Sözdün geçegini verelim he. Ulan noqattın bir sıymağı, noqattın bir belli insanı. Kança yerlerde noqat üçün arnamız talaşkan. Xuday nasip kılgan bolsa, iki jolku jogorku kengештин депутаты, siz менен биздин агабыз, noqattın kolunu, noqattın bir sıymağı, bardıq maqtoonун bardıq Allah Taalaga taandык. Бирок бул инсанды мактабасак дагы атын айткан деле өзүңүздөр түшүнөсүздөр иншаллах насип кылса. Алтынбек Сулайманов агабызга сөз беремин палвандар. Бир кол чыгаңыздар. Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshler, zamandaş, жердештер. Alloh Taalaga maqtoolor, sүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Ар бир иштин өзүнүн бир максаты, анын түйшүгү, машакаты, жоопкерчилиги бар. Ошондуктан бүгүнкү уюшуп аткан чоң мааракенин уюштурган биздин азаматтарга Алла Таала разы болсун. Жараткан өзүнүн ахиретте белектерин ушул балдарыбызга тартууласын. Силерге чоң рахмат, уюштурган азаматтар, жигиттер ушундай элди чогултуп, жакшы максат менен, жакшы ниет менен өткөзүп атасыңар деген ишенимдемин. Ал эми бунун жоопкерчилиги дагы чоң алдыбызда турат. Күлүктү менен батырдын дамазасы алыска угулат. Бул өткөзүп аткан жакшы жыйынды бир күлүктү же бир азаматты дамазалаш үчүн эмес, ушу калыстар уюштургандар жакшы өткөзүп, адилеттүү өткөзүп бергенге аракет кылыңыздар. Эки жака чыкканыбызды айтып атышат, та ноокаттыктар силер өзүңөр эле батырларыңарды, өзүңөр эле күлүүңөрдү дамазалай бересиңер деп. Андай болбош керек. Кыйындын кыйыны бүгүн тандалып, күлүктүн күлүгү, азаматтын азаматы, батырдын батыры дамазалансын. Уюштургандарга да оңой эмес. Ошондуктан бүгүнкү улак тынч өтсүн, адилеттүү, ар бирибиз үйүбүзгө эсен аман жетели, улагыбыз тынч өтсүн, жигиттин чекеси жарылбай, аттын туягы жабыркабай, баарыбыз тынч аман, улакты тынч өтүп, үйүбүзгө жетип алайлы. Амин. Elimden bir jakşı havamız var, Ergeç hava. Eliniz sizden bir jakşı kıssan, uska bir çıkıp kalıp dileğiniz aytınız jumla jurtka elge, nokat birimligi, nokat ынтымагы. Урматтуу бүгүн Ноокат районунун улакчылары шунчалык уюшуп, жакшылык нерсени улак өткөрөбүздөн максат кылганыңарга миң марта рахмат. Атаңарга ham рахмат. Шуну уюштурган балдарга.
Şu ulaka salım koşkan, azı köpü bardığın razı boğun, atanın menen, bala çakan menen, yeli jurtun menen daima tinç boğla. Uşunday ulakты daima ötkörüp, birimdikte Allah'dan tilep, tinçlik amancısılık tilep yürüyüşüngörді biz kala kılabız. Amin. Allahu Ekber. Andan keyin Kur'an tilavat, dua kılabız, ulakты başlayız. Denize başa. Assalomu alaykum hurmatli eldan yurtdan shu rozichilik olib shu ularni uyushtirgan shu bolalarga katta rahmat bo'ldi. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Bir tuğanımı, gelinizler ana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واشفر ورقيور وقلقان آيات كريمنا الحوالة Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübareklerine sahabe-i kiramlar tabi'in selefe salihinler bütün diyarımıza ötken mu'minu-mu'minat Müslüman şu naqat diyarımıza ötken cemiki kelime-i ecdatlarımızı ruh koyunlar beşenakı ya Rabbi Allah'ın bugünkü oladigan ularda Allah'ın tinchligida xotirjamlikda o'tkazgin. Holvarlarda qoqilmay, mudirilmay, yaxshi chopishlikni Alloh nasib qilgin. Bu qo'ygan sovrinlarimizni holvarlarimiz halol pok qilib yutib olishlik. Bu qo'yilgan umralarga Allohim o'zi chaqirgan hojilar qatorida borishlikni Alloh nasib qilgin. Allohim bu yerga kelgan bari qo'noqlarda Alloh nimaiki yaxshini niyat olsin, niyatga yetkazgin. Bu uloqqa qo'shgan, hissa qo'shgan katta kichikni qancha ozmi ko'pmi berganlar Allohim daromadini Allohim undan ham ziyoda qilgin. Allohim halol pokdan topib halol pokka sarflashni barchalarimizga nasib qilgin. Allohumma ya muqallibal qulub Allohumma ighfir li va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab bi rahmatika. Birindike çakırıp, mılamında ulaktın baş otunda turat tuğanlarımı, uşul jigitke dağı bir aksakallardan inşallah nasip kılsa dua alabız. Kalgan yerde hizmet kılgan insanlar barınızlardan Allah razı olsun, koşmaylarınızlardan akin koşağız, aytağız. Kelin, Emileka. Kurban ağzı şunday balada, özüne çok durganda. Assalomu alaykum, muqaddas tuğanlar. Xush kelibsizlar, mehmonlar bordingizlar, xush kelibsizlar. Ne deyiz endi? Şu aksakal ağalarımız, deputat ağalarımız aytganday bardığımız yığılmaydı, tığılmaydı, taza ötküzü beredi. Hakanlı kurmanlardı özü aytı beredi. Gelinizler, aksakallarga verin. Emileka, mikrofonu alıp verip dur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Şehirge çoğunluk kelgan uzoqchilar, palvonlar, tomoshabozlar,
Bardığına teşvik amaçlılık dileymin. Bardığını şu koygan uzattın çoğunlarını hareket kılan maksatın olsa maksatına yetkin. Şu yerden tüm zaman oynap kulu üyelerini geçmeden bakın. Bağlayın. Hurmatlı olun, uzaktın güvenmenleri. Buna havalarınız bağırdınızlar, oturaslar. Elimizge başına kılıp çapkına, bu ümmitmenen verip atar. Bana sorunlardı da çok şıkırıp taşap. Geçişine de Allah Teala nasip kılsın. Ömrünüz uzun olsun. Atın arka güç kuvvet, özünüzge güç kuvvet. Eliniz tınç olup, oynap gülüp, ötkörüp geçişine de Allah Teala özü nasip. Çoğraklar. Assalamu alaikum akalar, ağalar, aksakallar, balonlar, жастар. Akalar, hoş geldinizler tabi. Bugünkü nokat, koldu, nokat eli ulak etçalat. Bardыңыздар, kırсығы жоқ, аман есен үйіңіздерге жеті алашты Құдайым өзі нәсіп етсін. Мына тейік бойынша, жип бойынша akalar ешкімдікі есеп болбойт. Men teyikte götürdüm ele, men odan jul aldım ele degen olordagy esep bolboyt. Kap bolboysuzlar akalar. Жакшы тартип менен сонун кылып булакты өткөрүп беришиңиздерди силерден суранам. Анан красный карточка, желтый карточка деген дагы чыкты. Ким бирөө менен урушса, мушташса же тейик көтөрсө кызыл карточка беребиз, кап болбойсуздар, улактан чыгарабыз. О мен доо берип коесуздар аксап. Gelinizler ağalarım, birinizler jakşı bir dua kılыңızlar ulakты başlaylar inşallah. Amin. Mına gidip en doğru söz ayttılar. Yanında yerge düşüp, teyze salıp, yanında bebaşlık kılganlar boğulsun. Başını tımak jaksına kulak doktor vergiler. Rahmat. Çoğraklar. Karagana. Altına kavat bilesi. Rahmatullahi umrana oldu mu? Başlanışı bismillah umrana başlandı. Muhammed Karı'nın canlı başlığı salıverinizler. Muhammed'in Karı'nın altından birinci umra bile. Ketele babarı yıkılmasın. Çöde bollar. Ha bismillah. Haydi. Ey büyük kıvırmaya tadı. Emel. Emel. Lokat birimdeki lokat ulağının çoğun alamın ulağı başlandı. Birinci sorun. Umra bile. Umraga çoldama. Ey Allah'tan. Bugün kulaklarımı üstüro, kulaklarımın avukatlığı yürüdü. Sağlık kuşkonlarga çok rahmat, atasık rahmat. Bu işler maşında yakşı şirin tamaşalar bu işler bu güzel başında ne oldu la? Assalomu alaykum. Kelgan mehmonlar. Xush kelibsizlar. Hammalaringga Xudo qulluq bo'lsin. Doimo shu muvaffaqiyatda birimlikda quloq chalib yuraveraylik. Bu qo'yilgan umralarga polvonlarni Alloh taolo o'zi chaqirsin. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Muhabbatdan Murat akam Kirasabchi degan ot. Maşallah Karı Allah Teala. Alaka Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini, Kalamullah'sını, Muhammed'i Karı familat canınız dolu aytınca ben arasılık kattı da koşu vereylik sizge. Sabirov Muhammed'i. Karıke Allah'a şükür Allah'ın Kalamullah'sını. Karılarga ilim öğretmenen ana Alek bolot bul insanın kılgan mehneti bul jarık dünyada bir jakşı mehnet tuğanlarını kançalagan karılardı Allah Taala'nın kalamullahsını жүрөгүнө сактаган insanlardı mına şu karılar tarbiyalap çıgarıp atat. Mına mintip Allah'ın baytullahsına үйünө sizge Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешинин ырашчылыкка урматтуу Sabirov Muhammadi Hacı sizge Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешинин jana jeke özümdün atımdan elep jerinin önügüşünü koşkon zor salımınız oşondoy ele
Жигердүү коомдук ишмердүүлүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз жакындарыңыз менен жанында жалпы элдин кызматында болуңуз. Жогорку Кеңештин депутаты Бакытов Марипов Бакыт Асамидинович деген жакшы бир агабыз, инибиз мынакей иншаллах ыраазычылыкка аркага өтсөңүз, умрананан өзүңүз бересиз. Урматтуу Нокат каржы өткөн катнашчылары, Нокат коому улак берип жатман, чоң улак. Барыңыздар ошол жерден кылабыз. Бизден алсай лайк басып жазып коюңуздар. Ошол менен бирге бүгүн 6 апрель 2025 жылы күнгө базар. Барыңыздарга Нокат шаарынан жабындуу салам коюңуз. Нокат районунун Жаңы Нокат майданында болуп жатат. Бизден алсай лайк басып жазып коюңуздар.